Majina naitwa Timothy Nyandusi, Kisii County Coordinator wa National Government Affirmative Action Fund. Leo hii tulikuwa Masige East, inapatikana eneo bunge la Bobasi. Haswa sababu kubwa yenye tulikuwa huko ni ya kuchukulia watu wa Bobasi maendeleo, ikiwepo na kisima ambacho kitasaidia wakazi wa Masige East, but chini ya uongozi wa Mama County Honorable Donya Doris Saburi Toto. Haswa hiyo kisima itachimbwa, na alisema yeye anataka watu wafaidike na maji. Katika kampeni zake aliahidi watu kwamba atawapatia maji, na leo hii alienda akapatia watu wa Bobasi katika dispensary ya Kiobegi dispensary, akawapatia kisima. So far so good, ashafanya visima ambavyo vimekamilika. Tabaka imekamilika, Magena imekamilika, Masimba iko karibu kukamilika 90%. Na vile vile leo tumefanya ya 4 ambayo ni Kiobegi. Tanga ni kabisa tigante vya office yo women rep ngambu yamono asogo chora Kiobegi ire Masige East asogo toa egesima aso mwaka uyu iga ni maete chibodi tole ase county ngime tora 45, lakini ase bisima okora Kianda umwaka uyu ochora Masige ando ochora Kiobegi asa yuka nto kumota imbu ya mono ekwana bari gokeira ndons asa tagete ngwabwate upingamizi ende yons ndo MCA denominated as a county to ya Kisii. Into kirenga gitekene ni gochaga rero no gosira amagenderero. Etogoteba murayo ne bwense ire kirugo kiae tomoeri baga akore gasi akora amagenderero. Igo bono kama umungina Donya ne rubate kirugo kianga. Yango tomoeri baga nga kiae akorere abantu amagenderero. Buna bone gare terege simabo basi anara amagenderero abantu baitu batagiti. Sasa mwereza kwenda kwambo kaza yego shuhudia yego gera ikasena na yeto gali to ko represent abangina na inde mungena kale tirega okona ko gotora abangina chinyongo mwana terwa machangi nanga chinza chiko tumia kochira rote wali ganirie familia in a special way nje ko mo represent iga na ende omongina agoteba iga banchete ekianda gikomi mwanchira ni rengo omongina na banchete omongina agachite iga 1 year ago akarua a promise agateba nga ko baretrari a borehole 1 year down the line okipiri egentogoroka a promise ndoigwana ine omugambi go keep a promise ngetero montomia tari ogoteba ni nchendete gwatama gosebano gake oino robono teto murembe kuruase abarai bonsi no bwanchani no bo muboringa togoteba ngore tutura ebintu twekiria abantu bibakonye erinde nyomba banyare gokonyeka simama walete iru nacho ko batebi ngama so gocha go support Donya nendo nde bwensi okareta magenderero inumwa mnyoka mukwiwa magenderero na bamurayo ndi bwesi mnyoka ba magenderero bono lino mungino tari mungaini ingatige mbura netwa ekereta iyo lakini amacha agenderera togoraki ekiagera amache is life. Amache is life. In fact, the bigger and harder job has already been done. The easy job of getting the water to the school and other places is the easiest part. Ndio gwana nene. Ali no ko beke pipe amacha akoreki. aiko Ega nene liye. Botambe gasia nene kero tatu kubutoro moteninki. No gotie gesire taribo. Tie gesire even for 10 hours, go 10 weeks or 10 years, lakini kero tatu kubutoro motuko in 1 sec. Bono tutete ko solve issue ya machi erinde bakonya mangana sanitation ebakonya mangana ya health animals chino chinyora mache ngombe nywa mache tonyora mabere gosebano gaki omongino yo tigamoto musabire gosebano gaki tigo mongina asabirwe andi chinga kitia bwate obokongu na abasabire momo sabere na andi mombeke asama hoko monne yeso igo I'm here to officially say that egesimeke neki abantu babo basi especially iga Masige Ward East gekonye abantu benoze barenga bantsiranire ngene inko era nelyo mongina a message ngakinko enda motebe
Ngakingo na mutebi. Ditangani pole. Andagendere nyasamwe chungu. Mbuya mono sana nyasaya tigare na inwe inche na ruasa igonkora rie gento gikuruku obomo obwanchani no murembe. Ndigwana ine. Kamba sike gambasi. Maogere sana somo mkadori stonya buri. Aso kwa kwa maji kidai kuna kwa rega iga. Wakuri nyuma yako kumongera kwa dikapo kwa basi kwa mandero. Mpangilio ambao hako nao ni kuchimba kisima kimoja kimoja katika eneo bunge zote 9 za Kisii. Na sasa hivi naweza sema tushafanya visima ambavyo vimeshakamilika ni 4 na vile vile tutaenda polepole. Tushapanga ya Ibeno iko karibu, hivi karibuni itazinduliwa, na vile vile kisima cha Kitutu cha Chenot ambayo itakuwa pale Sensi pia itazinduliwa hivi karibuni, na kingine Bonchari. Kwa hivyo hakuna mpangilio mzuri wa kuchimba maji. Na vile vile leo tulikuwa na michezo katika National Government Affirmative Action Fund. Huwa kuna countrywide activities, na mojawapo wa countrywide activity ni uchimbaji wa visima, kushiriki katika michezo, maneno ya GBV na vile vile hata upandaji wa miti na maneno mengineo. Lakini leo tumeenda pale tukafanya michezo ya wamama, wakashiriki michezo, wasichana wadogo wakashiriki mchezo, na vile vile hata watu wanaoishi na jinsia tofauti wakashiriki pia michezo katika uongozi wa Mama County Honorable Donya Doris Abudi. Sabera barayi baitu bonsi egyo batoretera amagenderero na rututagete na kitu abairerete ebirugo biribare. Narorire abanyina abange bakoira omumina Donye Kiara. Bagoteba mara acting women reps. Tigamba kanina bono igo mu women rep probate noyomo. Oyo tete kirwe kiga kia banyina aganye firimbi ge kubugirwa toso egeti. Lakini bono igatika to support omumino ko